tang kandiat kenta hadin development IT ke kam presiden juga seng HYC Syah ubak Roy Kupar Sendram ubak Robert Jun Khajarin bak ulah her sepak makarwan nakam taman rungmat penyaso ono syaka seng United Democratic Party ha makarwan la priang sobayo bak Robert da ubak Renik ton lendot tangkhar balong u MLA jong kam makarwan makam juru u nongilam juga seng UDP ya pak makarwan rengkat bar ubak Renik ton ladan langruk ipat kinongilam juga seng UDP bar kam juru kinong kerjaan juga seng UDP na pak makarwan Laban kedua hang ni bawa Robert kejakan bagi notok khabar mata kasngi hadin kejingnya syamtikam jong kasang HYC ulang bawa terwai ladi banlang kem ukotong yang manlang lani kem common candidate jong ka kenhun RDA ka balong ka kenhun ya telang jong kasang UDP ba kasang HSPDP kini kejing terwai jo kalong nakam ta ka election MP ka banwan ka banlang house nam Arajar Arhusau Subha ya pi ka parti UDP nadu menta kamet bagi kebelenti banadu mentah kasngihi pindai unong tre Bashir Ham jok parti UDP nak bangin sedang nang nama kerwat kumba pilih banwan mentah bagi nama kerwat ban kum juru kebelenti ya kajing tre Bashir Ham jok pi hakar state barokaway former minister MLA jongka Mokarat konstituensi ban working president jongka UDP seng kemihi barokaway sekretari kinongkit kam baro jongka UDP jongka mau korat sarkil kinongkit kam na se jongka Southwest Hasil dan ya pi baro ki khot Bashir Ham jongka UDP halpo mau korat sarkil dan su le si wiru bangam itu labun banga itu lupa bat khantam na sung banai kublei ya ki bahi ngasen jonga ya ki ba lasanran yang ada du mendem sedep Hajing Syah mentang kasngi gamdei syuk kasngi ba ong badang song thait na kaswaisi ladap song thait lupa reka sudetan kasngi ba mi ya penku borom ba take over jongka body ba thamai tila da syu ken kala di hisngi khadu hi jong ba ya tri pat hopo jongka HYC i ba arne ki ong ba i deki khmat thamai haka UDP tenri tengah patip lakat no tli kibut kalau poi jadi UDP to katmai si haka bapau katmai haka form katkum ke konsen jongka parti henry haka jingkersan ya ka UDP nganut menong ba kayin kasem ke jongi ka lade lupa kayin kasem san UDP na so tenap ba idon i khun jongi ba lit bibi nong si ba bires ke ba itu bahai mei jongi ikitip bah kat no jinge jan ke jongi mei bat jongi ba bires nong si tikam sem dei su ka parti ke batmai kam sem dei su ka jingmut ke batmai bat ka ei ke pensup ben sim ya karai ben lit sa kanu kono parti ka dei tang na kwe ka daw bat ka ta ka daw kalong ba habang adan hapo jong sen balang bat habang ai nujor bat kimat ki jura ki aim and objective kita ki thamai jong ka jinglong ngam yu i bakan dan than ka jinge jangai apa den kaseng ka bangaladan kum kaseng bahalang bat kani ka political party ya ka bangarun menta kam don na se ka jing ya pen khonyo ya la di ban ong ba tip mensuang adawa LP tip menta dang long me kam don kum kata mensuang ong bangi dawa baniada yo pun usam tip darung akan parti kisah nusa nama ngila de BOE ya ki manifesto ngi dalam de BOE ya ka concern ya ki objektif jongka parti jongka UDP angta hing langsung tu ngadang pulih ha kini kisni ya ka concern jongka UDP da ka bangladesh download na po election commission jongka India ko ong hi gumju ba ka UDP kan yeng ya ka baniale baniada ban penek pensa ban kentiu ya kita try muluk kat kum gejing start ke joki katahi ke diga mission katahi ke diga nongrim ya keba ngalahe alasan leng bagi sen bahalang bat katahi ke diga mission ke balang ngala imsngi haga jing im jonga ban urlong ya kata hot kum sen bahalang lesi ke lenti ke bangishim kadi dakwe ke lenti bat mentanang ni syakmat ngaban but ya ka reti penia trikam jonga UDP ke ba ka target baniada ya kariba ka jek penriu mensua lesi hakapor bagi dang yakhi kadi husrok mentapan
baniada ya kari ba kajak ndriu kadai lengba ka ballot paper lengba ka AVM machine ka poi hi haju ka chuper nang galanti bangian mensuangi hapan ya mi mit batsingi ban penseng thung pai pa ban penbor menta le singi hapan ya mi mit batsingi ban penseng thung pai ba ban ong yaki ban jit ya kata ka sensar khadar ka ba ngidon ya ka ba niada ban penne pensa ban kentiu ya kari ba kajak ndriu kumanga ong haka meeting mene